Egameni laJesu Kristu waseNazaretha, ngiyabingelela entsambama kubantwana baNkulunkulu bonke. Ngiyabingelela entsambama, ngiyakholwa uNkulunkulu usasihlengile, usetasihlenga. Injongo yami yale video yanamhla kukhuluma nemuntu lomusha. Umnyaka usacala, kuningi lokwendekako, kuningi lebahluleka kuko ngenxa yetimo, kodwa ngifuna kusho labanye bafuna tindzawo, labanye sebatitfolile, kodwa letimo lebasuka kuto emakhaya tibhlungu kakhulu. Ngifuna kubanika lithemba ukuthi noma kunjalo, noma ngabe i-background yakho ayikuvumeli ukuthi usibe semkhatsini wabantu, bani nelithemba, uqinisele, ngoba kunebantu namhla labe banganalutho kodwa baphumelele ngekubeketela nekuqinisela. Labanye bebahlekwa, labanye bebatiwa nekuthi emakhaya kubo balala endlini yinye kuze kubekiswa ngalo lelo khaya. Namhla ungabuka baphumelele ngoba babeketele baqinisela. Ngifuna ukukhuluma nemuntu omusha, umnyaka usacala, ukuthi ungagive up, chubeka ubeketele, chubeka uqhubekele phambili, utitshele lokuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu unawe, especially laba labaphuma emindenini lematiko. uNkulunkulu bafanele baqinisele, bafanele babeketele. Nalabo lebangamati uNkulunkulu abakwati ukuthi uNkulunkulu ukuwonke umuntu, umusa waNkulunkulu wanele bonke. Akunandzaba ukuthi wena uyakhonda, akunandzaba ukuthi wena awukhondi, kodwa namhla ngifuna kumemetela ukuthi wonke umntwana, wonke umuntu lomusha akangene eminyakeni lomusha ngesibinzi, akangene eminyakeni lomusha ngekubeketela. Angatibuki ukuthi akanakugcoka, angatibuki ukuthi yena akanalutho, angabuki futhi nasemuva la kaqhamuka khona. Akathi noma sekahlekiwe bangani ngekuthi akanako kwekugcoka lokahle, ngoba labanye bayahlekana abantwana, and laba lebahlekako hayi ngoba bayathanda kuhleka, sitha siyabasebentisa ngoba abakwati ukuthi lempilo lebayihleka namhla, kungenteka namhla baphila kamnanzi, kungenteka namhla konke kuhamba kahle ekhaya, kani akati ukuthi nasekamdzala impilo iyashintsha. Kunebantu labakhule emakhaya labe kanetitolo, emakhaya labe kukahle konke kuhamba kahle, bangasweli lutho, kunetimoto, namhla bahamba ngetinyawo. Nalawo makhaya azawabile. Hlala mntwanami, hlala muntu lomusha, hlala kuNkulunkulu, hlala ethembeni, kwati ukuthi uNkulunkulu akahlulwa ngulutho, konke kuyenteka egameni laJesu Kristu. Nginanali livi lelitabaqinisa abantu labasha, nginanali livi lelitabenta baqhubekele phambili nempilo, baqhubekele phambili neminyaka. Usaqala umnyaka uthi uyophela usho ukuthi ya kunelivi lelangisita mina langenta ngaqinisela, bese ngithukile, ngiphelelwa nangemandla, ngiphelelwa lithemba ukuthi ngiyohlala njani nebantu labanako konke. Mina ngite ngishingubo yokumbatha, ngite tinto tami lenginato tize tihlakele ngoba ngiphuma emndenini longanalutho. Ngifuna kusho ukuthi la kunganalutho khona, kula uNkulunkulu afaka lutho khona kusasa, kube nempilo. Lapha Deuteronomy 31 verse 8, ngifuna kuniniketa nali livi bantu bami, ningaphelelwa ngemandla, hlalani kuNkulunkulu. Lapha Deuteronomy 31 chapter 31 verse 8 lifundzeka ngalendlela: simakadze yena mathupha uhamba embe kwakho, futhi uyawuba nawe, angeke akushiye futhi angeke akuyekele. Ungesabi, ungalahlekelwa lithemba, ungesabi, ungalahlekelwa lithemba. Hayi lokho ukuthi kungalahlekelwa lithemba kwakho kufanele wente tinto letingasikahle. Labanye bantwana basuka emakhaya banganalutho, agcine sekagana ukuthi ufuna kuthola imali emadodzeni. Lomunye agcina enta tinto letingasikahle ngoba atitshela ukuthi ufuna kuzama ku-improve status sakhe. Angeke usi-improve status ngekugana, angeke usi-improve status ngekwenta tinto letiphambene nekulunga, kodwa nawuhlala ethembeni, uNkulunkulu utawuba nawe, uNkulunkulu utawuhamba nawe. Beketela, lesimo siyandlula, sesikhashani, ngoba nawuqedza kufunza kungenteka ube linesi, kungenteka ube liphoyisa, kungenteka labanye bafundzela bunjiniyela, labanye tiningi letinto letifunzelwako lapha, labanye bama-HR, labanye bafundzela i-safety.
kuningi bakufunzelako ebantwana. Ungalahli lithemba, le career loyithethe qhubeka nayo noma ngabe kumatima kangakanani. Lengakugqugqutela ukuthi hlala emabhukwini yakho, ungabuki isimo lokuso, ungabuki nala uqhamuka khona, ungabuki nala uhleli nabo, kodwa wena focus ukuthi ufunani empilweni, utakubona utawuphumelela. Lelivi lengilifunzela likhuluma ngokuthi beketela ube nelithemba. uNkulunkulu ungakuwe ngeke akushiye, hamba nawe uNkulunkulu, uyohamba nawe kuze kube sekugcineni. Batawuvala tikolo bamuke emakhaya, uthole wena usele etindlini ngoba ude imali yokubuyela ekhaya uyovakasha utophinda. Kungakuvisi ibuhlungu lokho, futhi ungathi ngoba awukamuke ekhaya ubese wenda tinto letingasikahle. Hlala uhlaliseke wende lokhu kahle phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu wakho utakusita. Lokhu kungenzeki kubantu, kuNkulunkulu kuyendeka. uNkulunkulu akahlulwa lutho, uthembekile futhi usuku nemini uyasinakekela. Hlala mntwanami, hlala la ukhona khona. Mhlaba wonke ngimemetela ukuthi hlala ethembeni mntwanami, tinto takho titawulunga, tinto takho titawuhamba kahle. Namhla awunalutho kodwa kusasa utawuba nelutho. Mangakhuluma ngeyami impilo la ngiphuma khona, i-background yami ibuhlungu kakhulu, ibuhlungu kakhulu. Nempilo yami nanamhla isasebuhlungu, ngisahlekwa, kodwa kunebantu labangihleka kodwa angisenandzaba nabo ngoba ngiyati ukuthi uNkulunkulu utangiphumelelisa. Ngiyayati futhi ukuthi umhlengi wami uyaphila. Hlala mntwanami, hlala muntu lomusha, ungahlushwa ukuthi wena awunakwakugqoka lokhu kahle lokunetinto letinemagama, ngoba abantwana namhla bagcoka amateki lanemagama, abantwana namhla bagcoka amabhruku lanemagama, bagcoka amarogo lanemagama, bachina michino lesetulu. Kodwa kuyekele, hlala ube nguloku lo ungekho, ufunze emabhuku, ufocuse. Likhona lithemba ukuthi nala sijutshwe khona sihlahla lapha kuJobe isho njalo incwadi ithi naleli sesijutshiwe, kodwa nakufika umswakamo siyavuka sihlume. Wena ulihlumele lasekhaya kini, wena ulicembe lelisha lasekhaya kini, wena uyindlu lensha yasekhaya kini, wena uyimoto lensha yasekhaya. Letinto batibuke kuwe batali bakho. Themba, uhlale kuNkulunkulu, uyakwati ukuthi utakusita. Ukukhulisile wakufikisa kuleli langa lanamhla ngoba abatali bebazama nanyalo lokhu lebazama kona bakunika kona, beketela uphile ngako, uqhubekele phambili. Ngisho njalo ngithi egameni laJesu Kristu waseNazaretha, phila mntwanami, phila muntu lomusha, phila ngelithemba, ungesabi, ungathuki, ungaphelelwa ngemandla. Hlala kuNkulunkulu utakusita. Namhla nzambama ngisho njalo, hlala kuNkulunkulu. Ngiva ngathi lamagama ngasoloku ngiwasho ngithi hlala kuNkulunkulu utakusita, ungaphelelwa lithemba. Hlala kuNkulunkulu, unganabeli tinto le ungenato ngoba kutakuphazamisa ngisho nekufunza kwakho lokho. Egameni laJesu Kristu ngiyanikhulekela nonke bantwana lenikhona emhlabeni wonke. Angikhethi bala, lonsundvu, lomhlophe, mndiya, ishayina, konke. Ngithi beketelani bantu bami ngoba kuto tonke letinhlanga kunetihlupheki takhona, kunalabaswelako bakhona. Hlalani ethembeni uNkulunkulu utanisita.